делится опытом. Моей целью было заработать $50 000 в криптовалюте в этом году. Осталось заработать еще $80 000. Да. Ну что, нам трек спева. Nu să așa de curajoasă. Я инвестирую в другое. Mie, ascultătoarea noastră fidelă, Anastasia, mi-a zis Așa? următoarea glumă Foarte cunoscut nume. Da, e un nume cunoscut, într-adevăr. Life hack de la ea. Dacă Așa. vrei să ajungi undeva mai repede în microbuz, așa să te în față. Da, și Bla-bla-bla. ajungi prima. Da. Asta e tot. E bună. Da. Ascultă luni de la 7 până la 10 dimineața. Începe ziua vesel. Vacanța ta ideală te așteaptă în cea mai mare zonă de distracție din țară, la Port Mall. Brambura Park, cu patinoar modern, tobogan spectaculos, karting, carusele, Port VR, Happy Cinema, Adventica, parcul de știință și curiozități Elementar. Ia-ți gașca și familia și conectează-te la adevărata stare a vacanței. Port Mall, destinația distracției tale în această vacanță. Noi nu angajăm doar tineri, seniori sau studenți. Noi angajăm oameni, indiferent de vârstă, studii sau experiență. Alătură-te echipei McDonald's. Completează formularul de angajare pe mcdonalds.md sau aplică direct în restaurant. Встречай праздники на максимум. Покупай технику для красоты и здоровья Panasonic со скидкой до 40%, а также получи купон на розыгрыш суперпризов и стильного кроссовера Geely Cool Ray. Сделай Новый год волшебным. Только максимум. Tax-free shopping в Palace Yash? Ура! Покупай в Guess, Люджо, iStyle, партнер Apple, Paradis, Sabrini, Кориолан, Тезио, Энцо Бертини, Анна Кори или Примиджи. И мы вернем тебе НДС по программе Hello Tax Free. Всего в 2 часах езды в Palace Yash. Dăruiește grijă de sărbători cu Enter. Ai până la 40% reduceri și frigider Sharp cu 4.999 lei. Mașină de spălat vase Gorenie 5.999 lei. Smartphone Poco 5.999 lei. Livrăm gratuit. Enter! Începe ziua vesel. La Happy-neața, Cristina, Sandu și Dima îți servesc 3 glume la dejun scurte și nu mai bune cât să-ți trezească zâmbetul. Legenda spune că nu contează cum e traficul sau vremea de afară. Dacă ai prins glumele, vei fi de neoprit. 3 glume la dejun în fiecare dimineață de la 7 la 10 doar la Hit FM, sponsorul programului Big Lapic. Urătură de sărbători? Aho, de sărbători, reducerile sunt întoi. Coșul plin să vă fie cu bunătăți și veselie! Până pe 14 ianuarie, la Linela poți cumpăra Ocean Fish, icre roșii de somon la doar 259 de lei și rădăcini vin spumant Métier la doar 125 de lei. Sărbători fericite, alături de Linela! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Aprobat de Santa! Reduceri de până la 40%! Ai Apple Watch Series 11 cu 9.679 lei, PlayStation 5 Slim Disc Edition cu 10.999 lei. Alege cele mai tari cadouri doar la Darwin! Праздники приближаются, и в тандем начинается Magic Winter. Скидки до 25% на мебель, где стиль встречает уют. Создай атмосферу праздника у себя дома. Тандем. Волшебство начинается здесь. Петрикань 15/1. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Tu asculti Hit FM. Hit FM. Hit după hit. Let's get down to business. Give you one more night. Со мной мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком,
теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. Хит FM. И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно, пусть обнимает не меня, но помнит все равно. И пусть случайно мое имя вслух произнесет, и пусть молчит, что все же помнит. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. Ascult Hit FM. Hit după hit. Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my